Hello everyone, tune in hichi video The Signing Kitty American horror psychological movie explain ani bolo hite. Hichi video zat chombe na chu ahile movie dang aho thilate en mihimte hi athaji ahiwen hinla hichi movie a hin thilate en mihimte lunghi asu ngol pi zo a chule ama ho akitha sa si hi movie hung ke panin zek kiti pa he kuima umlauna Rocky Mountain overlook hotel ahin job interview dingin kara ang thai akimun ahi hichi overlook hotel hi satlai le ki hongji a chule phalbilai le buin lampi hole munjau si hiti a chu achup ji a akha ji wa hi hiti chun jek jong hotel mun ahung thung ta in chu in hotel sunga alu in hotel manager pu agakimu pi pe tai hotel manager pun kumma sa a hotel nga pa in azinu le achate ni atha a chule atha zawa ama le ama akitha thu jong asai pi in chukit le tha izat ham koima to ki hawlawa iti a chu a umji a depression anin ne ya kona iti thil su hong ma heti yong jek za asai pi tai jek in jong manager pu thu sei chu year tu dat lawin ti chun anwi sanen chude job chu accept mahin bol tai alang khalanga zek chapa Daniel azinu Wendy chu ahong ki muin chule zek chapa hi psychic power ti chu mi to kam ki alawa lungthima ki hautheina power nei mi ahin mirror maya adingen agol pa toni mu thailo pa da chon ani ki hau hane Tony and Danny chu hotela thilsu ho chu amu sa en chule Danny chu ki chale jinge doctor nu and Danny check up abol na anu in nikhat apa zek zo kham pada akitom na a achapa khot avo abo pi a hichi a kuna hichi power hi ahin nei pan ahi tin doctor nu chu asai pi e hiti chun scene about in zek le azinu le achapa chu kara ahung tovin hotel mun chu ahin zun tawe amun alhun pha dun hotel manager pu le asunga na tong ho in hiti a chu phalbi sunga ato diu ho zo si chu avet sa oven chu le asai pi tawe hotel a chef pu dik kitipa jong hi Danny tabang a psychic power nei mi ani hi in chule Danny in jong ama tabang mi amu kha lo ji in alungdong le jinge chule chef pa in Danny za hiti hin kapidam la in so ta kalung thim honin kam ke lawin kan ke hauji hone tin asai pi e chule kapi in hichi power nei ho hi the signing tin ani min vo e chule amani tabang jong mi tamta o me tin Danny chu asai pi tai Danny in jong agol pa toni to aki hauji dan asai pi in chule hichi hotel a hi ipi thil su ani kha am chule room number 237 thu ado a hi le chef pu jong alungdong le jingin hichi room ahun ani chi nai hi be in tin awai la tan hi hotel manager pu le asung a natong ho zo sin jong hotel chu adal hata ovin zek le ain sumi te bo se chu hotel lin ti ta songa chon achangowin om tawe chule Danny le anu jong alang le hotel a garden a meslin ta songa chon hiti chon awa le ji honen a hi phat ahong chi tan a hi le zek chan jong ahong ki khel pan tan chule azinu in aga ake ho pi ji a hi le je chu ahong mo lung han ji in azinu chu ahin sen ji tai Danny jong nikhat cycle alhai le a hi le a het lo ka in room number 237 koma aga hailu tan Danny jong alung the ji in all in kot kom chu aga na ya a hi le hichi hotel a anathi anakithat chapang numai aping kop te ni chu ahin mu pha nen agi cha en hiti chun ahung thai manga a hi le ama sanglanga an kit honen amani in jong Danny ko ba come play with us forever and ever tia asai hon pha nen Danny aki chawalin akhut in amai aki sela a hi le chom khat zawen thilha chapang te ni jong chu amang kit hon tai ti chun hotel a naw thakhat ahung thing tan pulang a lampi le garden ho jong chu abon in bu bangin atum tan nikhat Danny jong apa koma achi in apa za hepa kanu le kai ima nei lo hon hi in tin apa chu aga seitan hi le achap apa in jong achapa chu ahin koi in ima na lo hon punge ka vo hon lo de he gi chai in chule I love you so much tin achapa chu athamu ne nikhat hi Danny jong
toy so a akichip pat ahung ki mukiden chule akichip lai ta en bol khat hi akichip na achon ahung ki li lu dit Danny en jong bol chu azui zui a hi le room number 237 chu agal hung kit tai hi chi a chun a room chu anaki hon amu phanin Danny en jong anu hon a hi sa en room songa chun anu chu akau le le ta na hi le hin la koiman a hin don but poi langkhana anu chu cha sang a thil a bol ahung ki mu in machine ho chu temperature ho phaphanam tia check a bol a hi in dan hi zegin a boarding door ta chu a hin la ato ding jong don talawin a phat si in novel azi phada azinuin ato ding zo si hi ato a hitai hitia ana to boilai ta in azipa zek pen gin chu a hin za en ama jong kin chal adela a hi le azipa table chung a ale khasut na a aniki sian chu agamu e zek chu atho a le ahung kin khangin aki chal he jinge dan hi zek in amang si a hi in chule amang a chu azinu le chapa atha a chem a asa tan a hi hichipet chun achapa Danny jong kap pumpumin ahung wa alu den min avo bangin angong la chu ahung san la ala in chule hiti chun asang khol jong chu ahung ki bot si de e anu in jong achapa za koiham na vo a hitia na bola tia ado wagin achapa chu thip be chan a ube ama hotel a kuima om loz in anu in jong hichi thil bol hi azipa je hinte tin je chu ango ta na hi le je jong alung don to a hi le hiti chun seidi heta pu in chu in amu vet jing han ta in chule Wendy in jong achapa chu akipom do in hichalaya chun apo do han tai ek jong among sit to a hi le thil su ho chu agyala azinu in apho ho chu agyala he alung lung hang walen hiti chun ahung wa ado in room khada agalu na hi le bar khada bartender khat ani chu agamu in jong ama in jong hichi bartender pa kom agachi in thil su ho chu asayen chule azinu chunga alung thailo no ho chu asai ta na hi hitia bartender puto je aki ho pat honin azinu Wendy jong ahung thailu nin je koma ahung thun pha nen bartender pu chu ani kit tapun a hi je bo se chu achanga ana tau kit tai dan chu je ki ho pi bartender pa chu thilha an hi e aman jong je za chi hotel a hin ei ho bo hi lo an numai khat jong a ome chule hichin numai nu chon Danny lol ami epi ti ahung sei tai Zengin zong aza phanin room number 237 chu check aga bola a hi le asung a numai nu chu amutai numai nga nu chu ahung na in zek chu ahung ki stan a hi le hiti chun numai nu chu ti si ahung ki su tai chinumai nu zong hi thilha an hi e zek zong aki cha walin hai theilo liwin room a pat ahung po do in chule room chu kot chabi akil pai tai alang khada chef pu chu ahung ki mukinen chule aman zong alunggel a hotel a buida obe ti a het phaden police ho chu call a bol ta na hi hiti a hotel chu bu bang a ha hi wal je in telephone line ho chu asitan heji chun police pan jong radio a hotel chu ki ho piding ati a hi le je in radio chu adi su si in a ki ho pi thei ta pu we je chu hotel a thilha cheng hon alung asu ngol pi u a hi tai hiti a chef pu dik jong chu chapang pa Danny chu pha hi nam tia alung gimji a chun flight a ahung to do ta en chule hotel lang chu ahin zun tai hitia hotel sunga thil kidang dang ahin tu phat awin Danny nu Wendy in jong azipa zek koma hichi hotel a kunin zam do taw hite atia asaya hi le zek chu ahung lung hangin azinu chu aphoin kale khazi hi ne het lo ham chule zob dang hoya ka kila ade ham tin azinu chu hausitan a hi ji chun zek jong lung hang ta in ahung po do kinin bartender pa koma achi kina a hi le room sunga chun alunggel in mithi sa tamta analam amuta ove chule hichi mithi sa ho chun party ane manguvin party aman na over chun butler pu Mr. Grady kitipa to hin ahong kita tu hane heji chun jek sangkhol chu theitui ama de tai theitui sop hadingen hiti chun bathroom sunga ahong honin chu in jek en jong hichi pa hi hotel manager puin asaipi hotel nga a anapang masapa azinu le achanu te ni thada chule ama ki that pa chu to kilo asa je in aman jong adong tai chu in hichi hotel nga a anapang pa chu nahi lo ham tia ado a hi le butler pun jong hichi hotel hi tun so la anga pa ka hi di he tin adon bu de chu in je in jong ama le ama ki that pa hi chu ahin hetai chi a thilapan asai ben a kachanu in chi hotel hi maya ahal ha gu ji a katha he tin asai pi e chule tun na chapa Danny in jong hichi hotel hi adal ha nom ji in
chef pu Mr. Dick chu hiti chun athil bor thaina mangchain akawe ti asai pi tai hiti chun thilapan jong zek dung thim sunga chun azinu le achapa thana ding chu akoi pi tan a hi Wendy in jong achapa holding in baseball bat khat ahin ki choin hiti chun room a ahung wa le a hi le zek novel zi na mun chu aga hlungin chuin aman jong azipa in alekha achun thugul khat bo se thakhat sung azi chu aga mudo in azipan azi chu hi le all work and no play make zek a dull boy ti thu cheng hi pes zakhat wal zen an zi in aman jong zek hi angol a hi tai ti a het phanen a ki chal hen chule hi jepet chun zek jong ahung pot do in anung lama kunin azinu in alekha zi asim zi chun amer su chu ki cha dom thlen chale alung hang ri jing tai zek in jong azinu chu all in ahin nain hezi chun azinun kidalnan bet chu az availe a hi le zek lu chang ate kha apin tula khu helowin athudan tai khu a het lo panin zek chu ahin kai phain store room a kot kilden ding tia ahin kai phaya a hi le zek in khu ahin hekin hin la wang phat ta in ahung zam do banin zek chu kot chabi akil khumdan tai pulanga panin Wendy in jong Denny ka kipui a lai hotel ka dal ha hon tai tia asai le zek chu mitanang ho bangin hanuin ahung nuin hoima na pot thei hon lo de he nata asan lo le radio le car hu ga ve en tin asai tai Denny nu jong car na lang chu a thai zalin zek in car chu su si sa akoi chu agamutai chu le radio jong asai bangin asit ta je in kuima ki thupi na thei dingin a call do thei han ta poi ti a apot do thei han lo phanin Wendy jong chu alal be se en chamkhat lupna aga imu in aki cholta na hi a imut panin achapa Denny in chamcha ahin ki choyen kot phunga red room ti thu cheng ahin ji in chule anu ko ma chan ahung ding tai chu in ama in jong red room tia asai phanen hiti chun anu jong ahung khang do in chule ahung kha do in aking in hiti chun achapa chamcha chu ala pi wang wa in phat vet chu aveda a hi le kot a ki ji red room chu anung langa pat murder ki ji a hi chu amudo tai Denny loi pa Tony in Denny hi aman cha hotel sung a tizat thil hunglung ding ho hi a het masa sa ji hi alang khat kida zek jong na a thilhapa Mr. Grady to aniki ho kit hanin chu in Mr. Grady in ipidia ko te saina bol lo ham tin zek chu asin mo tai hin la zek in jong chance khat nei pikit in hichi Denny hi katha tho de he tin asai tai Chizawin kot ahong ki hongin zek in hai cha khat ahin ki choyin chu in Denny le anu azinu nalang chu ahin nain kot chu ahin to hong gutai chu phat in Denny le Wendy jong chu bathroom sunga akisel kin hanin Wendy in jong achapa chu window apat pulanga ason do ta na hi hinla ama chu window aniaw in akithol zo ta poi zek in jong room kot chu hai cha in ahin tu hongin chu in asungin ahong lu din chu phat in bathroom kot jong chu tu hong ding ahin gu kit tai hichipet ta chun chef pu Mr. Dick jong chu garia hotel chu ahong thai lu ta na hi zek in gari gin le chef pu in ahin kau gin lo aza pha den azinu chu adal ha in hiti chun chef pu na lang chu azun pai tai chef pu jong ahong lu nin zek in a hei cha chun atuli pai tai Denny in jong thil su chu amu pha in ahong pen in a hi le zek in achapa chu tha ding in akeng ki bai pum puin a hei cha khot lang khat ahin ki choin ahin dal tai Denny jong hiti chun bulanga chun azam do in garden sung a meslin ta asang chun azam du tai anuin zek in jong hei cha ahin ki choin hiti chun achapa keng nung chu bu bang la chun ahin zui tai Denny in jong apa in akeng nung ahin zui a hi a het pha den akhunong chu asumangin mun khada akisial dan tai hotel sunga chun Denny nu Wendy in jong thilha cheng ho chu aban barin ahin mu en hiti chun kithing pumpuin ahung zamin pulanga ahung zam do tai zek in jong achapa chu a hol le na hi le amu zau to poi chu in hichepet in Denny jong ahung nung zam do kin in pulanga anu to akisu tu hanen chu in chef pu hung na garia chun atau do hanen azam bang han tai hinla zek wang chu pulanga apot do kha lo ji in meslin ta sunga chun po do na ding a hol mo tain hiti chun zanin akangli danin athitan hi